Shalom mahubata haganupan, kuriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhurta boy pajupahita use bani ibadah ta sadarion ibadah minggu, marhite ibadah minggu live streaming ke KPS Distrik Sada. Porinipe sonari tetap ope hita mar minggu i rumah, akulata pada odau, tapi sadado pamujion tahu bani Tuhan naibata, haun doson ni pargoluhanta mandalani goluhon. Alaniai hita haganu kuriana hinarga ni Tuhan, pasir-sir hita ma hadirion talah mamuji pastangap pot Tuhan riap ma hita jongjong. Mandoding mahita marhite buku doding ta haleluya nomor 450 tolu ayat sada pakon ayat 2. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Pardiar layak do Jahoba bani haganup, anjaha holong do ateni bani ganup jadi-jadianni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata nasangap anjaha marmulia. Hamdo na mangatasi haganup kuasa apa namasa. Hamdo homa napaluah kon jolma humbani dosa apa hamatean. Anjaha paluah kon ganupdo isurahon ham. Aipe o Tuhan, urupi hamma hanami mangida haluahon binahenmu in. Ase iporluhon hanami mardimatahon hasoman nalegan. Gabe pasupasu mahanami dopak hasoman nalegan. Halani pasupasumu nadop ijalohanami.
ibagas Yesus Kristus si paluahin, hanami mangindo. Amin. Pundul makuria. Mandoding mahita, marhite doding tahun bani buku haleluya nomor 350, ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata, hubani Tuhan naibata. Tuhan, doma 3 bulan lobi, hurung hanami ibahen bencana sampar corona on. Bue masahap, barita apa nama saidopakon hanami. Gobir, mabiar, jana dotop-dotop do pusu-pusu nami Tuhan. Na hamadop ni golu nami on ale Tuhan. Tuhan kasihani
pehanami maningon i rumah, tupu marsombah bamu. Hubamu do dasahanami marhatengeran. Pasuang hamma goluh apa gogoh nami. Palua hamma dunia on hubani dosa, apa pakurung ni virus corona on. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Tuhan sayolong, Kristus sayolong, Tuhan Doma buey nagabe korban Tuhan. Pasien na hona virus, age petugas medis na tertular virus. Lungundo ukur ni keluargani. Mahurang mahoma age pasarian Tuhan. Sibolion na harga, janaboniaga seng tarboan hutiga. Sosak matuhan pangahap nami. Say maidop mahurmu Tuhan, say palua hamma hanami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Tuhan sayolong, Kristus sayolong, Tuhan Tonjan dohoma ukur age ahap nami. Gabe mardosa dohanami binahen niin. Urang sari mandalankon hatamu. Marayoh mambahen nama deyar. Janadihut homa mabakuhon naso parbagyanan diri. Masap maholong napatut songon nimu ay. Tuhan, pardosa dohanami. Holong maham, sasap hama dosa namiin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani,
anjaha jalohitama hatani Tuhan, panotap bata pasal hasasapan ni dosata, natarsurat bani Rom 5 ayat 8. Tapi na ibata doma ipatalar holong ni uhur ni ay bata, ay mamarhite na mate Kristus makopkop hita, sanggah pardosa ope hita. Doma marondos hita bani Tuhan, iboto hita dohoma margogo tumang dotonggota halani ihabujurkon hita. Sonari, hapor saya hita mahata ni Tuhanta, iboto Tuhan do sidiaran bani goluta, jana indo patupaon ni bata. Malas mauhurta, ihasomani Tuhan do hita, ia do pangacamanta. Hapor saya hita matuhanin, jana pos mauhurta hubani, paluahon ni do hita, age manaluhon virus corona on. Habujurhon hita ma mangirikon rosuni, bani goluta siganuk hari. Hasangapon ma bani Tuhan na ibata na ibabo. Amin. Hundul ma kuria. Parmegah-megah mahita halani doma isasap dosata. Dodingkon hita ma hamegahan di uhurta ay marhite doding haleluya nomor 306 ayat sada dasubani ayat 3. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanoon. Ahu porsaya baninay bata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon.
Ahu percaya bani Yesus Kristus, anak ninay bata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sangganape haliaban, marhite itondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matey anjaha itanom, turun hunagoritoru, mula manggolu humbani na matey bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun ninay bata bapa, pargogoh na sotarimbangin, hunjay maia mulak magira, laho manghuhumi halak na manggolu pakon na dukmate. Ahu persaya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadaan na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundulma kuria. Madoding usihita humbani doding haleluya nomor 450 sia ayat 3 ayat 4 pakon ayat 5. Horesma hubata haganupan Bapak Inang sunai homana maboso kuriani Tuhanta i KPS
sa distrik Sada. Sonari masuk mahita bani Tingting warta diakonia GKPS distrik Sada. Na perlobe ihol mapabotok konon nami kubata haganupan. Doma mardalan aksi posko diakoniata das hubani sadarion tanggal 5 Juli 2020. Aima na membagi hand sanitizer, masker, sembako, pakon, nalegan. Sonari Bapak Inang model diakonia ni posko GKPS distrik Sada langbe bani tataran karitatif kami doma gabe diakonia na bersifat transformatif. Halanyai seng membagi boras bena gabe prioritas, tetapi sonaha ase mendukung ketahanan pangan ni pagori Kuria, sonai homa mengembalikan kekuatan ekonomi ni pagori ni Kuria. Halaniai na doma ibahen domu hubani ketahanan pangan, aima membagi bibit jagul hubani Kuria. Dop kosiai menindaklanjuti ai ibahen paresas GKPS distrik Sada, pakon posko GKPS distrik Sada do Memorandum of Understanding atau kesepakatan MOU antara GKPS distrik Sada pakon panti karya remaja GKPS. Na ijai ihibahkon PKR GKPS do sebahagian lahan ni sedea asiboi ijumai ipakai GKPS distrik Sada lahomanuan jagul aima dalam rangka mendorong ketahanan pangan i GKPS secara khusus i distrik Sada. Doma ipake hita lahan ni PKR ai gabe juma tidahan ni GKPS distrik Sada sabolak onom rate. Sonai homa namangihut bani diakonia transformatipon bani tahap namangihut Bapak Inang tetap do ibagihon bibit jagul sonai homa ternak tapi lang berbentuk karitatif atap si bere-bere dalam berbentuk revolving fund atap dana bergulir na ija Kuria na manjalo bibit jagul bani periode diakonia transformatif pakon pinahan maningon paulakon sa harga biayani aseboy homa ibagihon hubani Kuria nalegan. Doma adong mardalan homa ternak pinahan ni Kuriata na idana hita sabahat 2 juta dan sihol homa bergeser ai bani Kuria nalegan. Dop ai Bapak Inang dalam rangka menyikapi surat pimpinan pusat GKPS nomor 306 Sada PP 2020 tentang panduan ibadah di gereja memasuki new normal pakon na live streaming isobu do ijai na memasuki new normal atau kenormalan baru aima Kuria na berada bani zona hijau. Halani ai adong do protokol kesehatan na maningon itaati hita domu hubani na doma ipukah permingguan bani piga-piga Kuria i distrik Sada. Janah posko diakonia distrik Sada memfasilitasi ibadah-ibadah na doma imasuki bani era new normal on marhitei hand sanitizer, pengadaan termometer gun, pakon masker, pakon nalegan domu hubani ibadah na doma ibuka i bani piga-piga Kuria. Bani hasoman na membutuhkan hand sanitizer
termometer gan, masker pakon nalegan, boi menghubungi Diakonia Distrik Sada. Dop kosyai Bapak Inang dalam rangka ketahanan pangan pakon pemberdayaan ekonomi Distrik Sada pakon Panti Karya Remaja GKPS doma membahan kesepakatan janah memfasilitasi hubani pagori kuria dalam rangka ni normal on aima pengadaan mimbar tongah-tongah ni kuria pakon nalegan janah na mamerluhon untuk pengadaan mimbar pakon kebutuhan nalegan di tongah-tongah ni kuria boi menghubungi posko Diakonia Distrik Sada. Sonaima ting namasa pakon sihol si pama sa GKPS Distrik Sada ase bani nasyam Bapak Inang na sonari doma mandihuti permingguan i hapurluhon nami ase tetap menjaga protokol kesehatan. Nalape boy marminggu songon hasoman nalegan ipai mahitama panorang ni domu hubani harosuni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma Tuhan mamasu-masu hita haganupan. Amin martonggo mahita. Marulakulak tongon Tuhan hanami martarima kasih hubamu. Alani ihapkon hanami do tongon pasu-pasumuin. Doma ondos janah das huben nami ganup pakorhon nyai boy hanami jorgit-jorgit ibagas nasihat mandalani ari-ari nami terlebih laho mangirikon ham itongah-tongah golo nami tongon Tuhan pandemi COVID-19 sihon boy mambahen hanami lambin doh humbamu Tuhan tapi ihapkon hanami do ageba ni masa-masa suliton seng i halupahon ham hanami kuriamuin tetap do isarihon ham hanami tetap do itambari ham ugah-ugah nami naburitan nuan sanggah ibagas proses hamaluman maai nagalek tibal ipodoman sanggah bani proses tongon Tuhan ham na manogu-nogu aseboy jongjong use mandalani guluhni ibagas hasehaton hadir kita hombamu sanggah na mandalani perdalanan tengah-tengah ni guluhni tong-tong iramot kon ham masarihon si panganon sidumun pe tong-tong do pasu-pasumuin hondos subenurni onma na mambahen hanami tetap mandilogoranmu nama pasingin mamuji ham bani kenupan perdalanan guluhnami bani panorangon Tuhan ondos konon nami ma negara nami on marhite pemerintah nami pun jajaran tertinggi presiden das hujajaran na paling toruh pe aseboy sedia memerintah kanami ibagas biar hubamu janah membahen dalam keluar bani genupan kasusahan na terjadi di tengah-tengah negara nami on hubani pemimpin gereja nami pe Tuhan pun tingkat pimpinan pusat das hubani kuria tetap ibere ham semangat ase tetap homa mangidangi gabe pasu-pasu homa horja pangidangion nami di pohon anggurmu das hubani sadarion sonai homa bandi keluarga na bergumul namar malas nihur namar pusok nihur das hubani panorangon ondos hubamu Tuhan asiham tetap na menjagai sedea na menrahut holong ni sedea asiboy bani ari-ari na lahoroh tetap homa nami mandalani perguluhan nami ibagas haros nihurmu sonai homa ibadah nami sadarion pun GKPS Jalan Jenderal Sudirman on sihol hanami mamuji pasangapon ham dan sihol hanami menjalo hatamuna ipadas juak-juakmu ase pasu-pasu ham pamangan inorkon niai tarulih kanami bani pasu-pasu nahumbamu on matonggo elek-elek nami Tuhan pasu-pasu ham hanami haganuk ibagas goran enakmu Tuhan Yesus Kristus ini amin. Kuriani Tuhan pasir-sir hita hadirionta laho manjalo hatani Tuhan mambalosi pandiloni Tuhan manangar ambilan nama dear nabi nobadhun ni juak-juak ni tiap mahita mandoding marhite idoding ta humbani haleluya nomor 400 sia puluh onom
ayat sada pakon ayat 3. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami. Terima kasih Tuhan isumbah kon hanami hubamu. Iberi hamdo hubani hanami panora. Boy hanami ijon Tuhan. Mamuji ham. Marhitehon ni live streaming bani panorang on. O Tuhan nami botoh kam doahan na masa itong-atongah ni parguluhan nami. Marhitehon ni bencana corona. Halanyai Tuhan langboy rap hanami pakon kuryamu memuji ham. Tapi Tuhan persaya doa nami hubamu. Hamdo Tuhan paluakon hanami humbani virus corona ini. Bani panorangon Tuhan sihol hanami manjalo hatamu. Hata panotap itong-atongah ni parguluhan nami. Roh maham Tuhan mananginangi ma hanami. Amen. Ubata haganupan na hinarga ni Tuhan na ibata, hata ni Tuhan bani kebaktianta sadarion, ay maminggu paopatkon doktrinitatis, ipaondos kanami humbani sada Musa, bindu 12 ayat sada das hubani ayat sia. Sada Musa bindu 12 ayat sada das hubani ayat sia, sunon mahatani Tuhan ta. Idilo naibata si Abram. Dop ay nini Jehovah mahubani si Abram. Bukas maho hutano hagodanganmu. Humbani diha-dihamu. Apahun rumah ni bapamu. Hutano si patuduh kononku hubam. Ubain peho gabesada bangsa na bagal. Upasu-pasu peho, anjaha upabagal goranmu, ase gabe pasu-pasu ho. Pasu-pasuan kudo nama masu-masu ho, anjaha papaon kudo nama mapai ho. Dapotan pasu-pasu ma marhitei ho, haganup bangsa na itanoon. Jadi bukas masih Abram, songon na hinatahon ni Jehovah bani, bukas maho masilot rapakonsi, marumur 75 tahun dosi Abram, sanggah na bukas ay iya hukaran. Ibuan si Abram masih saray parinangon niyay, pakon silot anak ni saninani ay, apa segala arta-arta na sinarini, roh
rosi halak nani bolini iharan. Jadi misir masih dia hutano kanan, dobdas dia itano kanan, ibota si Abram matano aidasu sikem. Das rosi tombak more, bani panorang ia doma marianan halak kanaan itano ai. Dop ai ipatalar Jehovah ma dirini bani si Abram nini ma. Kubani ginoparmu ma bereh konon kutanoon. Jadi ipa jongjong si Abram ma ijay sada anjap-anjap bani Jehovah na patalar dirini kubani. Kunjai bukas ma iya kupardolokan hapit hapeltakan na ibetel. Apa hapeltakan na kutaay? Ipauli maijay sada anjap-anjap bani Jehovah. Anjaha ipadilo-dilo magoran ni Jehovah. Dop ay bukas mause si Abram laho dopak dang sina. Ay madas ni hatani Tuhan. Horas batahaganupan. Shalom. Ubatahaganupan na hinargan ni Tuhan na ibatang. Bapak inang agi nama poso. Namartupu irumah ni Tuhan sadarion agay namar kebaktian irumah adong piga-piga poin na ipersiapkon hanami bani ambilanta sadarion na parlobe ay mapasal hapor sayaw Bapak inang hitahaganupan na hinargan ni Tuhan ahado pangarusionmu pasal hapor sayaw. Kita sering mengatakan saya percaya au percaya doau I believe. Tetapi ahado sebenarnya makna pengertian ni hapor sayaon ay. Ubatahaganupan na hinargan ni Tuhan nini Heber 10 sada ayat sada makatahon iya hapor sayaon ay matengir ni uhur bani si harap konon pasal naso ni ida. Tengir ni uhur bani si harap konon pasal naso ni ida. Aima artini hapor sayaon nini Heber 10 sada ayat sada. Ubatahaganupan ang godong matenger uhur pasal naso ni ida na berarti maai lang adong beijay sukun-sukun argumen komplain pasal apa yang kita dengar, situasi yang kita dengar. Karena apa? Kita sudah martenger niuhur pasal na itangar hita age lang ididah kita. Ubatahaganupan na hinargan ni Tuhan. Sering do hita makatahon, aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Songon pengakuan Imam Rasuli. Manaksihon hapor sayaon hita. Syukur-syukur hubata, betulkah kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, Bapak Inang? Pargugoh naso tarimbang nini hita. Pitah iya donai bata, ternyata kita masih mempunyai ilah-ilah yang lain. Ini bani ambilanta, bani panorang sadarion. Kalau kita memang mempunyai iman, dasar yang kuat, kita tidak lagi menyembah ilah yang lain. Karena apa? Doma tenger uhur tahu bani Tuhan, age pelang lidah kita iya dengan mata kita, tapi kita bisa merasakan dengan mata hapor sayonta. Amin. Ubatahaganupan na hinargan ni Tuhan. Napadua kon nini bani ambilan taon Bapak Inang. Kadar nasonaha do hapor sayaon na imiliki hita. Semua kita ini namartupu ijon memiliki iman. Lang adong hitaon na lang memiliki iman. Sukun-sukun hubata. Kadar nasonaha do iman na imiliki hita Bapak Inang. Adong dua bagian. Adong do iman kadar ni songon logam mas mulia ay. Atap sonaha penokan ibain omas ay, huzape idogoskon iya, kuning dolalap. Age penokan bugadoka ipakai hita, lang larungtur iya. Adong dohoma omas mulayan ini, mas penang. Isiniboli nokan hapajak horasay, atapi hapajakin, tokin doha sa iya marlinang-linang kuning. Tapi do pigadoka ipakai hita nokan omas mulayan nokan na iguran ay, bitur marbirong do omas na ipakai hita ay. Batahaganupan kadar yang manganakah iman kita Bapak Inang. Apakah kita memiliki seperti kadar logam mulia itu? Agepe adong masalah na hidup pakon hita.
Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau luntur doha porsayaon ta? Songon mas mulia mas malayano kunayang ay. Halaniay hubat tahaganupan, mari kita introspeksi diri. Kadar na ijado tongon iman yang kita miliki. Apakah seperti kadar logam mulia atau mas penang na igoran? Tok kinindo ka sa marlinang kuning. Tapi na pigadokah gabe luntur gabe marbirong mause o mas malayanokan na ipakai kita. Halanyai hubat tahaganupan. Mari kita koreksi diri kita. Bagaimana kamutu iman yang kita miliki na ipakai kita sadokah manggoluh kita itanoon. Hubat tahaganupan ada hubungan ni hapor sayaon ay pakon ni teks ni ambilan taon. Si Abram ijon ia tahon na ibata bikat na ho, bukas na ho, pergilah. Tinggalkan kota kediamanmu. Kota hagodanganmu. Bapak inang itahaganupan, anggo itangar hita, ibasa hita teks ni ambilan taon, memang tongon-tongon ma Bapak Abrahamon mempunyai kadar hapor sayaon seperti logam mulia ay. Isuruh doya berangkat meninggalkan kota kediamannya, tapi dia tidak mempunyai argumen. Langa do kita honi ay sonaha malo Tuhan. Huta na laho ipatuduh kamay hubak buhay. Sonaha do holiay Tuhan. Anggo auson Abraham on isuruh na ibata au bikat madikon hutakku. Rao penon huwa tahon. Ay lo Tuhan, marpikir malubiaw da Tuhan sa minggonda. Sing pakaw mamutus ko na ay. Manriyah malubiaw po ko ni Bapa nami. Tapi ijol si Abram tidak ada komplain. Lang adong lo ko na komentar ni. Pasal tonah atape perintah ni naibata. Itong-atongah ni haguluhan. Karena apa? Dia mempunyai iman yang sangat kuat. Tenger ba uhur ni pasal si harap konon age pelang idah ni tujuan nalaho si baheno ni naibata. Itong-atongah ni guluhan. Halani ay hubat haganupan na hinarga ni Tuhan. Gabi teladan ma Bapak Abram on itong-atongah ni guluta. Lang maningon idah kita baru persaya kita. Songon si Thomas. Ano di Bapak Inang? Songon si Thomas. Doma itangarni, paima Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali. Tuhan telah mengatakan, au holi mate doau puho use bari ari patuluhon. Tapi apakah respon ni si Thomas bari pada orang ay? Angko lang huidah da telapak tangan ni Tuhan Yesus ay. Lang persaya au. Rohma Tuhan Yesus ipatuduh ma telapak tangan ni hubani si Thomas. Halaniay ia tahon Yesus do martua mahalak na persaya age pelang idiyah. Itulah iman. Ay sidong ito mangdah na ibata. Ulang kumahitaon da, makataon aw da manggoda Tuhan da igereja ay da. Motas marpaken si putih ini kita. Langdong ay. Kita tidak pernah melihat Tuhan. Tapi kita merasakan dengan iman kita. Tuhan itu ada. Seperti angin ini teneh. Lang itu kita warna ahado logo ay. Tapi di saat kita nokan mohok kepanasan, marompus logo, kita rasakan. Begitulah kehadiran Tuhan. Itu ngatongah ni parguluhan ta. Halanyai hubat haganupan on mana gabe teladan. Itu ngatongah ni parguluhan ni Abraham. Na ija tanpa dia tahu. Lang pelapor lubani ay sonah do tanoh nalahu itu juhon ni. Tapi dia yakin bahwasani ise na manurusi ay do nagabe jaminan. Itu ngatongah ni guluh. Napaduahon idahon ta bani ambilan taon. Pasal pandiloon ni naibatahu bani si Abraham. Bapak inang itahaganupan, so ada 2 tahun, si Abram tidak ada komplain. Ya, lang dong komplain iya. Ihorjahon do aha nagabe suruhan ni Tuhan itu ngatongan ni goluni. Nagabe suku-suku nu bata. Tuhan mandilohon ham memanggil namamu, sonaha do hita nalaho manjalohon soran ni Tuhan mandilohon hita. Secara sederhana Bapak inang, ay sonario nulang marminggu dah ala ni corona. Anggo sebelum ni corona on marminggu ari minggu. Marhata giring-giring tang 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 mandilohon hita asero hurmani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Giring-giring lonceng gereja simbol dari Tuhan memanggil kita agar datang beribadah ke rumah Tuhan. Tapi sering loh hita on menyepelekan suara Tuhan memanggil kita. Wah, hari mingguan malah marminggu bah. Tanggung horjak pun repot piau. Hari mingguan mak
Siap melebih horjak pun pakun nalegan. Suara Tuhan memanggil kita agar datang kepada Tuhan. Tapi kita menutup telinga kita atas panggilan Tuhan. Itu tengah-tengah ni Golgota. Bapak inang hita haganupan. Lang meningon ipanggil Tuhan hita untuk pindah tempat tinggal. Tong Bapak Abraham. Lang meningon pindah mahot. Bukan itu suara Tuhan memanggil kita. Tapi suara Tuhan memanggil kita untuk berubah. Bertobat. Songon lagutan ko na yatin eh. Tangihon madilo-dilo ni pateleng hama pinggolmu. Ulang lupa. Ang gudong madas panorang ni. Ulang adong penyesalan. Itong-atong ni gulungmu. Sekarang masih ada panorang kesempatan bagi kita. Untuk merubah hadirionta. Merubah sikapta. Merubah parlahota Bapak Inang. Dari haganupan ke mulut dosa yang kita jalani. Nagabe ruji-ruji hubatta. Naha anggo iniloy Tuhan ita sa dokah. Panusalan mandu adu hubatta. Halanyai hubatta haganupan keluarkanlah. Pergilah. Tinggalkan semua. Horja nalangi rusukon ni Tuhan. Halani aido dilo ni hubatta. Ase marubah kita bertobat. Humbani horja nalangi rusukon ni naibata. Napatuluhon ni dahon tabani ambilan taon. Ay mapasal kesetiaan. Si Abram setia dan taat kepada Tuhan. Bodoh basa hita bani buku Bibelta. Bagaimanakah contoh kesetiaan dari Abraham? Ibere Tuhan doh bani sada nyombah na margoran si Ishak. Tapi naibata manguji kesetiaan ni Abraham. Abraham, huwan mo lebih dak may hubakku. Bain makay gabi galangan hubakku. Roh manaibat Abraham. Apakah dia ada komplain? Lang boleh na minsunon nini. Ay lo Tuhan. Ay, tega maham. Baru pebedeh pun hambak ko si Isakon, anak na ipasitahan namin maon. Masih humapala no kunay lo Tuhan ipinduham, naha maon, ondo dah kam harapan namin. Kan boy do ya komplain ba ni Tuhan, atap marpangulaki ur ni Tuhan. Tetapi ijon lang komplain iya. Boan ma iya hudolok moria. Bain miya gabi galangan hupakku. Nini Tuhan kubani si Abram. Dia tidak menolak. Ibu ando si Isakai, hudolok moria, gabi galangan persembahan hubani naibata. Nagabi si sedihok pun Bapak Inang marsahap do si Isakon. Oh Bapak, ay do masiap kon hita jon soban. Isa do galangan niyay. Nalaho si galangok kunay. Palaho si sonay aw Abram ay nay nininyombah ko nalaw igalangok kunay. Mitor hudahop din yung bakay lang palasaw. Kanay do, halan niya ha. Biarandu aw lang marnyombah daripada hubani Tuhan. Tetapi ijon ang bilang tahun makatahon, kesetiaan ni Abraham memang teruji. Walaupun tadi dia sudah mendambakan seorang anak yang bernama Ishak, tapi kesetiaannya nomor satu hubani Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia berikan itu kepada Tuhan. Termasuk anak ni namargoran si Ishak. Halaniai hubat haganupan, pepatah mengatakan, sepala-pala mandi biarlah basah. Sepala-pala persaya hamba di Tuhan, persaya mak. Ulang persaya tokin, paterlang, persaya tokin, paterlang. Tangga dong malas nihur, persaya. Dong pusok nihur, langbe. Setialah kepada Tuhan. Agay penukan dong situasi, parutolon na idopak kun hita, baik songon virus corona on, itu katongah ni perguluhan ta. Percaya dan setialah kepada Tuhan. Tuhan memberikan solusi haluahon, itu ngatongan ni perguluhan ta. Songon si Abram no konaya. Halanya hubat haganupan Bapak Inang. Ia tahun hubata, setialah engkau. Songon mamursan salipay teneng, tulu halak bapak ay. Ang guna dua setia do mamursan salipon. Tapi ang go bapak kumarga sinagaon, lang setia mamursan salipay na ho menuju sada dolok. Ipotong ni do salipay. Alam niya kay potong ni borat tu masalipon ni nurni. Hape adong do tujuan ni na manuru mambuan salipay. Ama ay managabe jembatan hitay aseboy hita masuk bani surga hasunangan yang sudah dipersiapkan Tuhan itu ngatongan ni parguluhan ta. Halanya hubat haganupan tene. Apapun penderitaan, pargumulan na ilalui hita itu ngatongan ni guluta, tetaplah setia kepada Tuhan, ulang manlembang kita humbani aturan na ibere Tuhan itu ngatongan ni parguluhan ta. Napapat kon nini bani ambilan taon. Ipasu-pasu Tuhan do si Abram. Gabi pasu-pasu masih Abram. Ito nga tongah ni buhay bangsa. Ubat haganupan sunahado hita asi gabi pasu-pasu. Bani hasoman. Bahat do julma. Dia
hanya ingin menjadi distributor na adong idunion. Marpala-pala do ya pati pohon duit ase boy gabi distributor ni Oriflame. Contoh, ano nga sunaykan? Iya, dah kam dapat di pohon duit dawon ase boy gabi distributor ni Oriflame nini. Hala ni dah kam ase boy dapat tahu utung. Kenapa kita tidak berpala-pala menjadi distributor berkat? So siap ramon gabi pasu-pasu maho marhitehon niho gabi pasu-pasu ma ubani hasoman. Kenapa? Pitah idunion do iparayak kita. Jadilah dirimu berkat bagi orang lain. Ulang gabi pusa-pusa nini. Pasu-pasu mahamba di hasoman Bapak Inang. Ulang gabi pusa-pusa. Ang gudong hasomanmu ibagas parnaburitan. Roh maham manuhusi ibagas pasu-pasu maham. Janah berkat maham nalaho manori hasoman muay. Ulang kumanitin kita manori naburitan contoh doon. Nalaho mambain semangat kita mambain pasu-pasu doon ingon hubani hasoman tanaburitan ay. Roh kosihita mitur roh tambah ni manaburit ni hasoman taay. Alam niya ha, isukun mamisal ni naburitan noon. Ay sakit haduham eda. Nini inangon contoh. Sakit sonoon nini. Mitur marhusip mainang naman duk kunay hubani hasoman ni. Ay wala no kan sa dia banori hasoman naburitan ay. Ya, adong ulos ninda hasoman ko. Lang pigado ka memang marusung goluh do nini. Mitur marpikir manaburitan noon isukun masih markusip kam eda lang eda. Dong dosongon hamin hasoman nami hutay tapi daw kumaay kamu mahuwa seng pigado kah memang marusung goluh do nini. Ubat haganupan na hinarga ni Tuhan. Bagaimanakah kita itu sebagai berkat? Itong-atongan ni hasomanta ibagas parnaburitan baik parnaburitan tonduy age parnaburitan ni soal parnagingon. Jadilah dirimu sebagai berkat. Penyemangat maham itong-atongan ni hasomanmu. Dumhujai adong sada kisah Bapak Inang. Bani sada huta. Adong masada keluarga. Keluarga on Bapak mandu adong. Tolun yung bahni dalahi duha ganupan. Jadi roh ma Bapak on ihapahap ko ni semakin parah manaburit nyon lang panjang be umur ni hala ni pangahap ni idilo ni ma tolu halak ni yung bahni yon. Ombiya hujon malabi na siyam. Ama ay Bapa. Aw wahap kon law marujung goluh maawon. Jadi Bapak, ba na law kira sa hapon mo bani hanami tunon duay. Dilo na siya malabay tulang pamupusta. Dilo malabay tulang. Dilo si dia matungon tulang ni si dia. Roh matungon tulang niyon. Maay lawe. Aw hapon barah-barah mamarujung goluh lawe. Jadi si holdo aw mamberetona atape mambagi tiyan-tiyanon nalaho si tadik kunonku hubanin yung bakon. Marsahap ma lawe on. Bain ham matungon lawe. Ang goaw dah kam adong do sa plusya korbo na sinarinami pa kon ni butongon. Ondo hasa nalaho si bagyak kon kubanin yung bakon. Jadi lawe na hamaay. Bagi hamaay. Do muhubani peraturan na hubain on. Ang gubani anak si godangan bain hamma sato nga kumbani jumlah ni horbo on. Bani anak paduahon bain hamma 1/4 kumbani jumlah ni horbo on. Anak patuluhon bain hamma 1/5 humbani jumlah ni horboon. Lang pigado kahadap ko si martonah ay iya marusung goluh matungon bapaon. Kita ganupan bani borngin niya ay po si itarut ko niya baniyanan parsaranan ni Bapak Inang. Marbagi ma tiyan-tiyanon matungon si dia. Domo hubani aha na ito nakko ni bapaon. Setengah hubani anak si godangan, 1/4 hubani anak na paduahon, 1/5 hubani anak siyang giyan. Ibagi matungon horboon. 10 siyah kumbani, sa taong kumbani 10 siyah sa dia, lang terbagi kan? 1/4 kumbani 10 siyah, lang terbagi. Marzulzali. 1/5 kumbani 10 siyah, lang terbagi. Pusing manok ko na tondong pamupuson. Lang saut malam niya tuntas pembagian korbo ay. Patar mo si sampungkon, halani dum malarut malam. Marpikir manok ko na ay. Bapak ay tulang ni atap itondong pamupusay. Bagaimanakah solusi? Nakaduhubayin aseboy. Tuntas permasalahan ni tulo panagulan kay. Ibuat mahorbaw ni sada kusabah ni. Itarik ma. Andon hubere-bene siyang horbaw. Ase murah kita membagi. Hubere kun mau nubay na siyang. Nini bapaon tulang pampus ni si diaon. Dok ni gabe 20 ma jumlah ni horbaw on. Setengah kumbani 20, 10. Ay dokan Bapak Inang. Setengah kumbani 20, 10. 1/4 kumbani 20, 5. 1/5 kumbani 20, 4.
jumlah ni 10 siah tong mulak hubani bapaon lakon horbau ni ay. Hubat haganupan na hinarga ni Tuhan na martupu ijon gabi pasu-pasu maham bani hasomanmu. Ito nga tonga ni hasomanmu age ibagas na lang madeyar roh ko siham boy gabi tuntas masalah ay manaygoran pasu-pasu berkat Tuhan mariteho ni harohanmu hubani hasoman. Kalanyay ambilan taon paingat kon hubata songon si Abram ipasu-pasu na ibata gabi pasu-pasu maho mariteho ni ho lambing tambah mapasu-pasu hubani hasoman ay iamin kon hita ito nga tonga ni parguluhanta. Jadilah dirimu menjadi berkat bagi orang lain karena kesempatan itu masih ada pada kita. Terakhir Bapak Inang, nini bani ambilan tak ijon. Abraham mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang intim kepada Tuhan. Sanggah mardalan si Abraham, ipatuduh kone batado janjini. Abraham membangun atape padiarhon anjap-anjap sanggah ididah ni naibata ito ngatongah ni hutaay. Ubat haganupan bangunlah juga anjap-anjap ito ngatongah ni rumah tanggamu. Seng maningon mandirihon gereja ham i rumahmu dah, bukan. Tapi jalinlah hubungan yang baik antara ham pakon naibata, pakon ham, pakon si rumahmu hubani Tuhan. Jalinlah hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Alanya ha, lambin martambah-tambah do pasu-pasu. Ito ngatongan ni parguluhanta anggo ijalin hita tongon hubungan yang intim antara hita pakon ni Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan, panggilan Tuhan Bapak Inang. Dengarkanlah suara Tuhan. Ito ngatongah ni guluta. Ulang pita suara ni handphone marlitun hita mangayak isi doai. Tapi suara Tuhan tidak pernah kita dengar. Lang palay perulun kita ay. Tapi suara ni handphone mas suara osi isi doai. Tengok dulu ini kan itu. Tapi Tuhan mandiluhon kita. Dengarkan izondo au Tuhan suruh kamba au. Ay managabe iurjahon hita ito nga tongah ni goluta. Amen martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan nami. Dumatungon Tuhan das hatamu. Nagabi onjolan ito nga tongah ni parguluhan nami. Hatamu Tuhan paingat kon hanami. Asitungon hanami Tuhan. Marhapor sayaon pitah kubamu. Kalanya iba ni pergumulan na inokpakon hanami. Tetap hanami Tuhan setia hubamu. Toguh pada nami hubamu. Pitah hamdo tongon Tuhan. Hatundalan na toguh. Ito nga tongah ni guluh nami. Tolong maham Tuhan. Asiham matongtong. Memberi torang ni pikiran hubani hanami. Bani haganupan horja nami. Hidup mauhurumu Tuhan. Jalo hamma tonggo nami. Amin. Paima ipatupu hita galangantang. Tangar kita malobe hata ni Tuhan nagabi onjolan batala humanggalang. Ay mana tersurat bani sada kronika 10 ayat 20 sia. Birema bani Jehovah hamuliaon ni Quranni. Buan magalangan anjahar roh manasiam hulubeni. Sombah ma Jehovah marpakaian nama pasti. Sonari paondos kita ma galanganta hubani Tuhan ini.
mangundoskon galangan tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata parder layak janana unja huben nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tong do ipasu-pasu ham golu apa hurja nami. Sonari ibagas malas ni uhur. Ipa ondos hanami do buah ni pasu-pasu na do pijalo hanami humbamu. Nagabe galangan hatarima kasihon nami humbamu. On pesay jalo hamma galangan namion. Laho pabulakon harajaonmu i dunia on. Ibagas koran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen doding ta. Ganup bidiremuin tondui pakon aku laku. Inaguriatas say napapasing maguran mo, say rok maharajaon mo, say saut maharoso ni hurmo inagurito ngaon, songon na inaguriatas. Piriham mabenami sa daryon haguluhan aryari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoma na mardosa dupak kanami. Ulang hanami babayham huparlajoan, paluwak kang mahanami humbani pangago. Pasu-pasu humbani Tuhan ta. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubata janam maidop maur ni mangidahita. Idop pakon Tuhan na ibata mabohini hubata jana ipasorap madamay ni hubani tonduy tabe. Amen. Shalom mahubat haganupan, selamat hari Minggu. Shalom.